Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kintiu yaki samla haga sengkam sengjam UMLA ga North Shillong constituency uba Delbert Nongrum mentaga sngi ga hnyo trik no pra ula penlongi ga jing ai jing hikai halor ki jing trei ki baki samla ki sngotenan hagani ga sngi lawan ban pensngot ho yiki ki samla daga Meghalaya Social Development Society ha ka baki lapen sngot ho ya baro ki samla ki bawan ban yishim benta ban shimru yiki number phone bakin yo ban pentip ya ka sngi bakin sedang ban eye training yaki Hagani ka sngi de ki spangut ki kena samla ki longkmi longkpa ki balawan ban sngap je jing batai bat rairu bakin wan shaka training ka ban sedang hauni usnamu ban wan ling baga jing treshi tom jong MLA ba Delbert Nongrum para bakren bat katto kan ingut ki nongwan yashim benta hagani ka sngi ki la ai ka jing yero yu MLA ba le i jingai bat pej ye ka jing e jong ki samla kam tam ha yo kam yo jam bat ling ba ka ni ka jing ai jing kai kin yo ye ka lat ban yeng hala ki jong ki kijan am tang kata kin la ru ban ai kam ai jam se ki weiru ki khna samla bat kani ka de ka thong ka bahak madu hagani ka sngi lawan ru ki samla ki lawan phai no sala ka jong ka jila hadin ka jing shakta ha ka klom COVID-19 kini ki samla ru hala ka jong ka benta ki la sedang ban yeng hala ki jong ki kijan ka jing ram jong MLA bat ki thrang ba ki weiru ki de ban shim ni ka la na kalyong ba Delbert Nongrum habi ekran bat nong thok hubor uliyat ho ba kani ka dei ka thong ka ba udan ro men shwa bat mentaw lo yo ban penur long bat lingba kani ki samla ka constituency kin yo shibon ki jingaram ula ong ban te la kam ni ka jingwan rung jong ki wei pat ki breu ni ki wei pat ki jela sha ka jela Meghalaya ka dei tang la da kum ki dong song snong jong ka jela bat kum ka jat ben reu ki shim bat ki trehi ka kam baro bat katakan khanglat ye ki wei pat ki breu Henry kumbakalong menta ki breu jongi ki trei bat ap tangi ki kam sarkar bat kim shimnya kita ki lat ki lenti ki bangidon ula benrap ru dek baong bakum ki samla ki de ban trei kanu kanu ka kamru am tang kata ki de ban pentebit sesu ye ka kam ka ki trei kata kan khanglat bat pelat ya ki breu ni ki kam sneu ki ba pher nalor kong san hagani ki laidon langru urang ba snong ka snong apa len sona len uba haban teilang wa lang urang ba snong ka jayau pedeng uba sonowal pariat bat kiwei to haka ben kong e ang soban ay ngu yo ble la ble ni tani galat ben yo ben kan do kan ka jaka bat ka ben kong e ang soban ay ko ble ni kong ye MLA ibali isa Delbert Nongrum ibalala aban lum yang ikum leshi jaka ka bang yo ben shai kan ni ben sungtu isha pat ba jong kan ni ka constituency halor ki skills training ki baper ka ba ngin sala aban wan ra kan ni ka jaka dengan ngai bahan ka singi baro ke lego shipun ki jing toy dan ki jing sungtho halor ki jing penshai jungi ya ki skills training ki prepare ni kita ki traits ke ba ki nong shong shong jong ka ni ka than ni jong ka dong ba ki la ban wan shim ya ka ni ka kabu ha ka bangila ban a ya ka training ha ka ni ka jaka ba ngai baling ba da ka ni ka training ki prepare ki bangila ban wan ra ka ni ka shilong jayau pedang ngai ba ki babun ki kena samla la ni ki kun samla ki drop out ki bamla shuban tule dan bat kumju ru ya ki long keme ki batrai kenta la ni ki ba trai ginu ki kam ki ba kim la ban kot bor ma la ni ki chingyo ka paret ki la ban wan chang ni ka training ha ka ba isar dan ba i wa ban pin bai bahaya ka ni program nang ni syakman bat ya ka jing sedang chong ka training ru ma i la ban mani siya kata kapur ha kaba mai iyo ban pentip ani ban share ka advertisement siya ki pai ba ro kanang bating na ban siya bentala ya kan ka training ka balong ka jing mento yaki pat kita ki kum ka jingerap sakini ki subo lada kini ki kena gila pendep ya ka training kat kum ka jing sungthu chunga ka long ba naka MS SDS kamot ba kila ban ai kanu ka lat jingerap la ni kanu ka lat ka pakila ban ai min sim yaki kumno bakin yo ay ka start up fund lani yaki subsidy ki bala aban krisyan yaki breu ki ba mot an siang yaki kam la jong ha ka ban kong e kamot ba lingba kata ka start up ka bakiyo lani ka subsidy ando kinu ki scheme ki ba ka sarkar lani na kanu ka department ka bala ban ra biki kila ban krisyan yaki ha ka ban kong e bat kum chu ru hadin habut biki la ban long ki entrepreneur ki ba ki bala ban ay kam lang ya ki we amdai ba ki yo kam tang ilade kila ban kershan lani ki kun samla ki badukam kila ban ay kam lam ya ki we kung kila ban itu kundir lesi program ka bangi wan ra menta kasni ka tika awareness program tingi wan ra shibun ha ki trades tika ban kong kalong ba ki dan shibun ha ki trades ka mod ban kong ka tika ngi wan ra ki computer kinu ki ba ka kuwa ya ka DTP
nang ta pade ka food processing, tailoring, nang ta beautician, barkum ta terter in sayo ban wan ra ya kanika training sya kanika caka. Kano kan ke training. Kita nala kacang ka course kacang ki ila ban kum ka food processing ila ban pendap tang lai paus ngi, ane lai pesan ngi, ka tailoring pade ka basic ila ban pendap tas lai rep paus ngi nang ta pade ki ki triet pade ki resource person ila ban ajing tu kambnya ya kata. Hai kin leje kan ke training. Kin sap long ha kan ni kacakahi hama cayau padan ka ya kacaka pada isa dan pa isa la ban penting hadir. Tenjong ada bablas atun pasang basa apa pulo namun di pulo. Ngawan hangnya bang apa dengan cinta lagi dulu di kata ini. Ngalang ribu waste nem kata I don't want to give up. Dia ngaku ahi bang niya syo bang niya bang ni kai radi. Dia nakajing aji iba ajin nurun. Ida pinya ini kat ni lawan dah mungkin ikan lahat mungkin ikan opportunity nam tajungi. Bakat ni nem kat ni ini baju so temen tah jaga cuma bayar dia ngonwan bat kisiu kiki cuma orang nonra. Ti yung kisiu cuma sunrang ngaji dekat electrician. Badi kisiu angot ni thai pun masih macam tadi ya dia macam tadi. Member mentang aku kuam pun tepe baik ini ba. Kibri ki ang ni ba em on ni le yung stay. Ngin hikaya kan ikat tailoring lasai. Ngin yo bisa na bagin yung kadukan ngin sang lukan war perkat ni kata war perkat phil awan ni phil adon kata ka practical je huni ha da dia phil adon phil anang hayem phil aban penkiu ni perkat hayem baro kile etip marjan mal pa kile etip o ini ibanang mansur jan sunna kil awan maki happy kil awan pensu kani pensu kata ni sintai nang to pet kinwan happy shubo ko phim nang mansu ya babi pat nang pi pat tre ma du kata pin pat nang pishi mi gitu bijan pili ai gitu kibanang di picharge na kini babi ban ai bijan picharge shubo na ki 1000 rupees na pili paso we ki we picharge ki asino pitang praspa at least something you get aspa tinggal pila yo gitu long kum du khar upenya kakpo upenya ka kombe yong iba ayu ki bakaran ni yang ba udhar nu bam tang do muri udi cikrat lajar ni pedeng ni bam la kata sorang ni bam ni bam te tamang ring tip ka kli in penyakam nde udhar penyakam ni ka kli ule nu la play ke dukan la play isu bo mentam ngala le de mushroom ngale ngangam dan jakatan hayem ngan pendun itu mushroom bangan penkai mushroom penkan yu kat papidan ni jaka. Dan itu the rest pada pila nang ra mena ni kiwei pila nam purchase ni kiwei pila purchase pila nang supply pila ngi leka nam kan chong kan nam jong pi kasarukit pila yo ma pi ba pila spas nang ni pila yo pi tenang tu ski lam di pila ban yo ka ta apa ni tipe ba pin supply chabar pin supply ta kata long ki we need to work hard bangin kum ki China Pimpet lagi ki kalong kena ki mundan babamai. Ki batrai sudah ki download kanika practical ina dong sel ki don basu don ki ba sina don ki sena berkhid nda sena ki kut ki tiar ka poin don sena. Hani don ina do mushroom ka poin do sena. Pet gini ki restaurant don ki sena isang mushroom ki mius don mushroom kasi jung ni ki pound apa ni siti. Kanam tedenta barong ini bangin iu bangin pet cakmat ni ya cakmat ngaya radin request nem dong ma em at least na ngaya ma cakmat stiyo jonga kun jonga kin buat na din jonga kin buat nda ya radin ngan chong ba oh man le iu ngan chupat ngimdi ban long ba kumni ni ban long kumni bangin sim dia bangin long ni le hawe amali ni le indo penya ai kami na ayun ay kami stand in your own feet le kay ba pide ba le ya daw way ba pli way hang ni hayo mga chi imang iba manla katay dang yang hang tu hayo yum to lai jon muja si san pau nang diu dang laban minat ba man la ba pli ba artli man why not me balay nga ngam lawang le ngid ben ya chakman
Ngiban pergi siapa lagi kena kelong mentari kung siya la jelay kini kena badi drugs badi ganja badi at least we should keep my children, my grandson, my family busy. Bakin lang busy hakin hikam barko ginang mentari kung siya ang live shooting dan Christmas New Year into live shooting. Kini lang busy kay only mobile. Haka mobile kipet iyo pimtim. Happy ti kipenikin bagi kipet kantuan penim tay. Handa ti kipet iyo pimtim. Nenta bi bo busy yaki. Bo busy yaki bakin bang bakin ya busy into bakin pet rekam ka jam kani katay into bakin ya pamde ban chuchong kam jam. Bo busy yaki. Mestang katahi ngai dengan kere iyo ready. Iyo mga yo stipend. Ngayon stipend na po nyomer stay ngalale di ngalit nam tarin kiman le khadi dia tama khadi pada nam kadon arthritis ni ti jong akin iyo mana khadi iyo pala juar par sai to ini tu ngayon stipend na sti yo at least ngayon ri ko mo ang no ngamdi bang akin sa rong yero di mo lang am ju i kanu no ko kam Pio yang abis na almari itu yang melaban orang Quran, skis dengan orang dengan senang ini. Benar menyengaban chat bam chat di any dish, any like Chinese or Muslim or Khasi or any dish. Ada bagaimana itu ngan orang berjawab ngan labi ngan chat ngan lehi. I need to ngan lehi new thing tu. Kumenta bang i mga hayi nga pa mga kinki mga don kijan ki mga don bam useless bam long issue nga khap yaki nga su muja nga khap yaki nga su giban wa ang to mapin iwan ra kiu ra I ne ki don kijan kham bahang to nga khap nga su ide ki nga su sakti kulung khal sakti saan de ban pelong kaya iba pila, iba lalang wasted, tapi jakap kinberat, peneng kami lagi, penyak jadi lajang. Kami ngai kikon lajang orang, kikon, wajib mentah, pimut balik, syatai ganti. Ya ingin nyala syatai, ni hang tay lebih kadang kahap kejengki yang nalada, lapar kejengki. Ini tu lek cuaca, pet cuaca, kalau kita island tang. Ito pecah kita rela la sina nang ni pa basyang emang titi ka sini surang nai nele di situ to let chua sa to pet tara yu gila de sina niti gila de sina temporary bro bila banyan ya kata kim perkhat yu tu kata tang pa perkhat ka nang mo kasne men ka lamang yan pila lang temen da pila temen pila apa di kisan posan Muslim hope halor kihon bagi belatan lockdown kon kimpe yuk mi pani kimpe gila kihon la jong hang tu kan mi kai kedingi kajayan ya me ngalari na rang len ngala pendang pestan ngala penbam pendi ngala pendang im terung tu ndai mentangi na latumen katumen me miarapan pet yanga Tingawan nga suwalatan actually kini awareness tingang ngits kay makanong blessing way tinga stna siya even though nga one in a very short moment ang mga ngayon so gijing batayem jengki nai one yemeli sa aldedwad nong room masud mars nong bin one be healing masud men de namar banga kwa even posli ken ban ai kublei namar banga tmau ningkong do bangai kendui kade por banga dang the first returning of por na po Calcutta during COVID ti hatu por dang ngala adep shong quarantine hapo window hi ang school window ti after 15 days ti nang tunga sa shong play another 15 days bing ni haban shong 1 month ti 1 month nga shong hi Mars ndep I announce bro kai ba ikwa bani kendo yang I personally tinga so pemen siya bang so jan siya Parang nga sukwa, minta bangan wan kanero, bangan kublay, markamat, bangan rayo. Nga zuhun siya nga sumpa. Like, it's like ngitip ingingit ng kong iublay siya. Minta nga ayngo siya ublay, bangan doon kumni, waya nga kalat kumni, bangan natin kani awareness. Bangan smoke, kamen pa rin, bangan ikandubi, ang iimin tapos ni bangan laban, ay kublay namar.
how to pong akan mau pedang dan covid baru kat kita ngal pom ni keyword ki bepet ingin tu ki asai ruping akan mau the long sisa pun untouchable let how to por namar beli kita lo ingiem namar ki kiare indai I bang isi kot di barit how to por ngar ngam ti peting ki ngam barit ngam ti pri bdm eli tu ko por ong sisa iwan ko play nga ngong tang iti pa ngam ti iwan ko play ngam pat ti sisa bdm eli ru tu por kisa ong ti we ki asa kin ki ti bdm eli mo jong constituency jong ni ba nong room mo jong ni nga ko apan I want to thank simple sui mo tang bangam pat ti patu por na mga don sikala tu por ngadang tragedy ti nga so kumeni I namar ba de jing so jing le ri jung I imting I wat por covid I the one ko play nga the one hang shi yang personally tanga so adap de jing kimen tu por nga so long alive sisa ti mental sa kanila kalat ngayo biang kanila kalat bani kendu biang bari isa sisin bi ai bi pli kanila awareness kalong gajing erap sini kalong ka blessing runganget kanong is kamari iwi piwe tinga mentangan wan biang ni asa trainee tangba makwali kin ka embroidery ban ngangit skem kila batay ba tin nang ni ingi kin ai training shwa lingba kini training ngin long bet sak ni prengin dingila de pas kini training ni rungin sa long biang preki kilong ki teachers kena menta ki way ti mangangit skem makan long mentai but namar ba how to por manganang wanang thiru mentang apli hi berit hi ngapli butik le jong shiti sham kataru di jing rab jong ki jong bun ka scheme bingi yo na ki MLE na I isa Adelbert wi yarap ini kita ka scheme la ai bangayo ban pli li jong dang rit hi menta tamangit skem bar nga kwai bangan yeng ki jong ki kijat ban menta ro ngangit skem ngadang pat kampat long ngadang struggle hi tamangit scam nang ni sikma daga jing trash tom jang daga jing yarap jong is alban nong ngin poi ngin kiu be sa ta sa thong ken bangin long ke jing yarap ki we bre ru kam tam di bingin shulong tang iladi kwan shimet mangit scam in long ke jing ka blessing ki we ru ken tang ka tang dan man ong ban nga ai play ki sa si Tuan kau ni siap nak berpau bajing sungguh yo play bola play ni ka la dinti buat kham tam rumah konstituensi ke ba la sei benga ani kanti par masude hi ba nanung pulu di kapor hoi ki issue di bun ba ha ko badi ka konstituensi badi ka development badi ki issues jong ki kon samla badi ka unemployment issue kham tam buat kumlo ban rat ding khong ni jing dum jing kurdu ki bun ki issue ki badi jo state issues ten rei hoi kata kanung dei taman sependap kita ki bantah dengan semua ba na yeng ru madam kam hi ban persang kulon pendap umdi tangi development ki bade ki road ki footpath ki drainage kumta terter mo ti enrenga sudai ru ba kani ko disi bantah ka diga bantah jong way nam jong bantah diga human resource na ka bantah kuno banjarap ya ki para brio ji khap tam ki kon samlat on educated unemployed ti enrei kani ka awareness program ka bangabu ta sni ka diga bang angno aslep dengan perkat bakumno ngan utilize lembaga scheme kecoa den terdaw padi padi bai ba sepeni na de kapor ka kita ki ba angnot ba sanot mereka nang no kejing penokam bakla ba penokam akalenti bade sungul ka state government sungul ka central government kepala ai ni kala akalenti kum ki amali kum no ndio lembaga scheme bakumno ngan yarap hai bapun ki bantapat mentah singir ngabu kerpang ni awareness program kabalong kum ka kadai si bantah ka orientation program bar ka baar kalong kum ka kajing pedip kajing pensyai kajing ai explanation nak yang jongki resource person haki different trade mo different trade belong mane kepada jongki beautician beri tailoring beri electrical kepada electronics food hardware and software bat kumta kumki food processing mo bansna jembam aban hoi bansna jembam ni bansna unso ni bansna asyar bat kibubun ba ki bangamla banjir kertenut dan lagi don kartu ni kepada yo pan sungu hani gesmi bagi labun ki bon man shimata pan pa wajing sungu kam daklet ya kirang ba shnong ya ka executive dor ba shnong baru chong ka constituency ke jonga ki bla shim ya ka jigit clear ki ba la ai kita ke jeng permana sha lemba ki tenghu lemba ki PS system but ngalayo ya ka respond ka ba hoi ni kam yo shibun na ngit scam ba ka jing sedang kadai ko wi ke jong nangut nganu nong ba mata sing di ke jong ha ba kila don bon ki samla ki long kemi ki blawan malaysia mata but hani kesini kila yo ban pediang ya ki jeng hikai bar kila ya sedang banjir pat desi ka triat ar nalai na saw na santali kani ka ditang kesini ko bangin hikai pat in sabu rupa ka training ka bangin sedang pala syam senam kani ngai sai perkhat am ki resource person bakum nongin bu ya kesini hanu ka jaka kata ngis permana mangila syam contact number ki jongki
Di angin scam bahkan di kepor kaba kungi educated unemployed youth yang dia bercuhun macam ki job seeker, mereka dia banong ki job provider, dia banong ki job creator, mungkin dia bantau kam, snakam. Amar kumba kalong mata mereka tanpa mekalia all over, mo jogari India ibu rakui, banong kakam sarkar ini nunglasio, kokon sama bayat so sengai lagi, bat tu perhat berkuslai untuk kalawai, lada kalawai, kabangi kiminti api kon sama. Dia mata pada aktiviti tentang sarkar, batang si sepak tadi ki post, silap untuk apply, saupo ki palok karu, saupo kasih, arpo ki way part ki cat benrio, hey ini dia opat, banong kita kecingkerman. Kita dia kapor, kabangi dong kam bani yang macam kijan, dong kam menteri, ki kam kikti, nomor kini kalau di sipanta ban wing, ban reduce, ban control, ban stop yang influx, kabawan sini keri kejongi, nomor haji ini, jangan influx tu kadai bakiwan ki ibu pun ki kam. Bagi kon sama ke jungi ke cai penrio ke jungi ni tang kakam sarkar kalau kon mei pa jungi na boborong mo menchua ki ong ba krekot pa kon penong barabubu pen yo kam sarkar ke tu kala develop apa ka main ke joki bar ki yo kala kanti de kamwei ru kim tre ki ko ape tang kam sarkar na smo ba kan ka mindset ni kam ban change sendon mata without further delay immediately ki kam ban change larang ko ban long ye ladi kita ki banwan ra ita ka change ki banong ka change ya society banong ka change ya jai pandio ka state brokoi na sungguh kamtam ya ka Meghalaya social development society i president i ba Albinus Nongkendri i balawan ru ila simkhia banwan ra ki resource person bat ngit scam bakali kan long sya ka jingkerku ka jomantoi ngan yai persang wala dang empat no banong bakla job amar ka jingkhot ka di ka ba dang sedang ka banikong ho sibun akhon kindat ki wan Nengit scam kini gede ki belah syajit kerpang ha kecing wan macam mata yang ni ka kini kecing syai kai mata singi bar ngit nak lu komemali kan song thai nang yai train ka support mana khot nang aware bat nak ni ka benta social media nga khot aware ki khot sama ki produk ki basuk ki drop outs mo ki ba ino system por kecing puli chongki bar kumju ki educated unemployed wanam le rain ban tri ki kam ban yang jong kejar le rain bar song lam kam daerah yang bersiyo pun obtain ya ke degree ke jongkian di don kam. Bukan mupai sansem suppose nem kadap degree di don kam belak contribute ke yang sem society ke ke jingmot. Ke mart kadau wan sakmat simi di kelak kelenti ngaruh menyerap nak pemerintah kaptom ki produk besuk berjenjar ki baduna kayo akot ban nambah ke skim menyerap ban siu ke fees ke jongki kum ke stipend le stipend galak menong duna mereka ni kalong maksimum ke fees ke jongki kenapa dah kala pas selesai kayo certificate in persang menawak kelak kelenti gumnok sarkar menyerap iki bersupport iki banang kali macam aku membeli dengan persang ru lebak ke skim kulo menyerap nak pemerintah jongki kenapa ini i ba ke jing sliu kan ka ri khasi jongki kamtam ke drugs kamtam ka kui pat ki jing sliu kin do jai kamtam ki khod samaj ni kan busy nang ni chakmat aga kam kabakin long productive mo pelong productive ladi nagawan pelong destructive ban petut pen wara ya bijinge ani hiye nasam le bijing siir le ki lang kasala ngit scam ini di jipercaya nak kalian